You are watching Divine Television Network USA, a place of hope. Hi guys, karibuni sana thini wa YouTube channel ino ya Divine Network Television mwena wa USA. Ndimucokerie ngatho ni undu wa gukorwo fans akwa muno thini wa tafarire neo njeru itagwo fungua roho. Na ndirarikana last time nitwakorirwo tukiariria horo wigi guilt, na muthenya wa umuthi I have a very sensitive topic ikoretwo kana ekehuti andu aingi muno, we muthuri, we mutumia, we mwana, we muiritu, na oyo ni uhoro wigi rejection. Ugakora we waciarirwo wa mbere wita mundu tendekete, uthiaga wira ukaigatwo ndurete kana uthethaga muthuri kana mutumia wa kuhikia gakurega ugu hatari na gitumima agakumena uginya ukariga gwatirire niki kiuru nani na tamaka gutie kindu kiuru nawe kindu kiria kena thina ni kindu gitagwo rejection. Nikio ndina haha kwethera muhunjia wena utauku wa maundu maya ma rejection na twire atiriri rejection wa mbere rehagwo niki na tungihota kumenina ati na nethiraga fiu ukendekana. Na mthenya wa umuthi I have a very pretty woman of God, mutumia nyendete na ngate ya maguta make etagwo Pastor Paris, nimwe gukorwo agituteithia tumenye rejection yumaga ku na eguthira atia pasi. Yes siumegara nimamirira matha cienge ino tugi wake to twina Kristo twina indo ciothe ona ko twagira menya mariko-ini na mathina-ini ni athinikire ni undu witu koguo no turihotanaga na turimaga turihotani. Amen. Gakena ni gukuona, it has been long. Yes. So gwenda wambe utugeithie wambe wire andu witagwo atia na probably ushirikaga kanithako. Ni njitagwo mutungatiri Apostle Paris Phoebe kuma gwitu njaritwo thiini wa itura ria Nyeri na ndungataga thiini wa kanitha wa Penuel Faith Church of God kuria Nyamakima ni kundungataga. Wow. Yes. Wow. Pasi the main reason ya gwita haha ri ni twaririe horo wege rejection. Yeah. Ni ukoraga tu mutumia kana muiretu pasi uretha mwanake wa gukuhikia na mukonana na mundu ni mwega fiu no kahinda kanini agakumena ukarigwo Ngai niki ni ndekire kana agagukirira uguo tuhu ugathi kundu wira-ini andu no gukuingata gukwariria uru kindu gitagwo rejection. Hambe tumenya atiriri rejection niki na yumaga ku. Rejection reke tobe tuwe wahu ni roho ni roho ukaga ugaku disconnect ugakorwo ni urenda gukwa isolate. Yes. Ugakweherania hema undu mega kana ugakorwo ni uragutenganisha reke tuge gutenganisha ugakora atiriri ni uraregwo na ni uramenwo koguo ni roho no roho uyu ni ukoragwo na mwicogiriro ma maundu maingi muno maria urehaga tondu muringia mundu arikie kumenwo ri ni kuri matunda mangi ni kuri maundu mangi maciarikaga thiini wa mundu makiriete ketombe tu horo wa muiritu kana mwana kiriria worio ukoragwo wina expectation ati ni ukuhika ni ukuhika ni gukorwo na muci mwega ni gukorwo na maundu mega mundu ucio akoragwo ena kioneki koguo the time roho wa rejection woka umweheragia thiini wa kioneki kiria giake arikie kuma thiini wa kioneki kiria giake ri agatuika mundu ungi tondu ni agagutwika uria arari we mbere tondu wa kiria ara expectaga. Na nikio tuaga atiriri wahu hari andu aria marahika na aria marahikania ndukaingira wina expectation adeka expectation ciothe. Okay. Karatathini oya kibiriti mudie riganiro niki tondu ringi mundu uria wathie kuria kana mundu uria muraririte nake muticiaranirwo background yaku na background yaku atiemwe uria warerirwo na uria nderetwo mitugo tiumwe koguo ni nguka ngore mitugo iria uthuire iria thuire muno ni ureka. Oh my. Gukwanjirie gucereka ke tita mundu toyo ndendaga tita mundu ndo udeciragia tikio ndonete ni urona na ni kufatara kumenya atiriri tondu ti mundu wendaga niki gugwika itigutikana mugutikana exactly mwatikana niki so rejected. Yes. What will happen? That is why Wahu Wa Kariithi urona atiriri turi na iku nyingi muno ironekana athuri maturaga irafu-ini matikenaga memicii atimia manjirie kunywa njohi na maundu maingi muno maciarikire tondu ni kwagine na kindu gitagwo rejection he roho wa ku disconnect he mundu ucio koguo mutitwaranaga you don't live together, there is no attachment. Yes. Wow. You can ndaigira muno ni waigira you are good probably to menya atiriri probably there are so many causes. Yes. Share rejection, that is one. Tareke guonie rejection ri tuga ni muri na ni roho ni kuri ciana iciaragwo thiini wa family imwe tobe tu rejection in a family. Oh yes. Kure to ciaretu you have your brothers and sisters. Yes.
ugakora baba wanyu ri uria nyendete muno muthuri muthaka handsome man ogwetwo Kariithi ri nienda Wahu tondu atwitwo kwao niamena Wangeci tondu atwitwo kwa mutimia ni tondu ringi ni matihanirie riria gwathiaga ringi kuracio kuri maundu hihi maririo ka kuri maundu athiri akega kwenda akiona like mitugo ya family no timiega no njeki ate tano ningira na mutimia ugakora ni majia kwamurania another thing itumaga ukore thini wa family ndo ni ma rejectwo Wahu ni wagie gukira your sisters ni wambarario ni Ngai ukendwo muno ari angi magakorwo so riri ndainuka muciiri ndoka uri hego ndeto cia Kamau wanyu Njoroge wanyu na Njoroge ni utindaga na muciari haha no utindaga kuwa gikiruta mawira maria mangi no wira wake ni uraga kuoneka tondu ndari na kindu araheana akambiriria go suffer rejection ugakora nikyo ukoraga thini wa micii mingi Wahu brothers and sisters matiguanaga tondu ni kuri ringi roho wageire na meri thini wa family gukigia na ngayukano ya ciana na no undu umwe wonaga Wahu wikikaga the time twagia ciana twenda gutigana ni nawe twi muthuri na mutimia ukoya ciana iria twitwo kwanyu kwa ciana iria twitwo gwa mwana ucio utwitwo kwanyu ri ni ndamu reject but hari kindu kimwe tutanauma no thakame true tutinauma kuko mwana ucio ri ni gukora ena bitterness rejection ni rehaga bitterness tade hidio thini wa family riri andu acio wakura ni matigana ari kana thini wa family muciari na muthuri na mutimia me hamwe matinatigana no ciana ire ni ciagia na nyamakano ni ukoraga ni ngoragwo na bitterness na my sister gutiro ndu mwega nyonaga nerona ukagiena ni rehaga kunyararika and actually ma ni maundu marahanika na ni maundu marahanika na ni maundu mekikaga koguo ni maundu rejection ni roho tongihota gutoria na ni roho gitunina ni roho ucongagiriria giku I mean no tuhotane na no mundu no waku so ugakora hindi yo maundu maya maciarika ri kana hindi yo kana ciarie yari ni kugia na bitterness na the time wagia na bitterness ndugikorwo na wendo na mundu. True. So, for one, I reject you. Dagia na bitterness, dagia wendo, kugu ni dagia na ruthuro. Rejection irehaga itunda ringi ria kugia na ruthuro na mundu. Kugu rira mundu cio wa mumena ri, mutiri hindi mukaiguana. So gutiri undu no mwe mwega ukona. Uriguaga atiriri, ni Wahu. Uraruta wira uria nyendete muno, urakugemia, wachana na yeye. And you see, no tondu I'm rejecting you no gutiri undu withikite another thing bas ugwo gutiri undu tondu kagia ndu ukoraga atiriri ni wa reject ukarigwa atiriri ni hititi ni kindirekire ira wokona mundu arakuria wona atajikaga uru na mama mundu cio kana uriekaga he perfectly or she perfectly does well tareke ngwire hau tucoke hau gutiri mundu onomwe even our president uria nyendete utari wa suffer rejection ona hujiria nene ta mundu ta Bishop Joel mundu gwetwo ta Bishop T.D.J. Marina rito all celebrities managia na rejection kwa rejection gutiri mundu utageragira na gutiri mundu ngiuga awachana na yeye mimi sijawai o mundu ni ari kamuri gake karia gatumaga asafe rejection ni ari kamuri gake kamuri gake ndenda kuga atia ni kuri mundu ririri ni kuri mundu ri gikoro kinyiria reke huthire kinyiria ni mundu wi kinyiria kumena so mundu cio thini wake ni kuri kinyiria na ni mumbire wake ni nature yake so mundu cio kiri enda paga arionaga ni amenetwo no ndaramenya niwe wina thina perfect you see ndaramenya niwe wina thina kuri andu angi makoragwo they are very rude we mwega ku niki tondu niki wona so mundu yo mutingirire for one ni ajie guku reject ni ajie guku disconnect okumwika atia you get kogu gakora atiriri rejection ni rehaga nikiguka ni rehaga maundu maingi muno makoragwo thini wa andu na mundu urasafa rejection na mundu takoragwo ehitetie especially tarakejoke jitekirie joke thutha hanini ni hari apate ege kapati gakoragwo ho thini wa muturire ga teenagers
maje go suffer rejection ni rona yes riria maje gutukana na ciana ingi ni kuri kindu gitagwo healthy relationship and unhealthy relationship the time mwana akora ni aje kugena unhealthy relationship yes handu ha omutare wambagiriria kumwira ciugo cia kumuguraria ngoro so ni cia guthuki haria hatigarite of course yes niki wonaga akorwo ni muiritu ucio ni kuona mami ndaranyenda tondu ni akurethi na ku ori urumire manyondo agaki we ciugo ingi itari na wigirereki kugo muiritu ucio ya kugote kubere ndiraumire nyondo ni ndiracenjia ndiratuika kimundu ndiratuika kiiritu no ndirari kairitu thina kukire tugike gitariki thina kukimu ni rona mundu ucio kaje kuna atiriri haya there is somewhere the rubber is missing the tire niki ndeka so mundu ucio athiaga gwetha comfort ni hakuiganira niho tukoraga that part of rejection ya teenagers majagia kuingira thiine wa drugs so true because ni arenda comfort amethera haria njohi-ini na bangi tondu nirari gwatiriri ata nikienda kwa mzazi ata nikelelesha tutire na wigiririki wa wendo kwenda ati mundu mwana uyu ona thina ni agoka ajire mathina make koguo oka icokereria uria ngumucokeria ri kana ajeria ngumuheri ndamuthinikania naku ndamuthina ku kurithi asiyefunzwa na mama ufunzwa na ulimwengu yes. wamumenera ki wamutethiniki ru pasi tuge atiriri tungiteithia mwana ucio atia tondu ni njui mekuo andu marathinika ngoro already ni mathinikanitio ni aciari au kana andu aria mendete na already methini wa drugs tutawa save aje for one hari kindu kimwe mundu akaba kamenya atiriri ni ndira suffer rejection na mundu ukurikire kiratumiria mene ni wa mbere ni ndimenete mundu abe ende ucoke umenya atiriri there is a giant lying inside you wow this giant I must fight ginya nire uri nyendaga gukinyanira ti uguo ndirerwo asha ti uguo marauga asha I got my own vision another thing omenya tiriri ngai yakombire with a purpose na koro ngai ni akurejectire ri ugiakwirire nda ya muciari ni rona so tiga kumaka ni mundu ucio urakureject tiga kumaka ni maundu maya tamba wiwe no wikare wiwe no menye wendaga atia uria wendaga na kuria wendaga guthii ni uguthii tareke nguoni wahu ngari o yothe kana nene na kana nini ri ikoragwo na windscreen ikuonagia kuria urathii no windscreen ti ya bata ta side mirror ni citwaraga ngari ni cikuonagia kuria ume na nikurathii no kuria umite niguo kunene niguo kwiraga neno na kunia kuria wikite na gukugiriria ruhuo na kuona gwika atia so tabutigane na maundu macio mothe maratuma nguigue ni wagie na that self denial ni wajia kwimena tajia kwajia kuna atiriri ni no njike wega gukira uguo marauga koguo gwika wega mone thiine wako ni kuri gwika wega koguo rugano rwako ti uguo marauga na ti uguo marahunjia rugano rwako ni atiriri ni njui ndi muhotani ni njui ni ngukinyanira riria warikie wi kwimenya na watua matua marumu nigetha hote ku fight the spirit of rejection no nginyo tue matua marumu urugame ta mundu nyendete muno thiine wa Bible ogwetwo David ni anyararirwo ni Goliath but ndaumire thiine wa lane yake gutiamakanagia unene wa Goliath gutiamakanagia icoka ciake aramwita kahi na gakamira thiine wakwa ni ukumenya akorwo ni kahindi kihi nene no gukuhota yes auna geria kumureject so geria ku fight roho cio ku fight wa rejection geria kwicokaniriria geria gukorwo na discipline ugina your self discipline this is what I want. Whether you like me or you don't like me, this is me. That is wonderful and powerful. Either onyende kana omene, ukomena udige ndioguo na gwikara ndioguo tondu nyendaga gukinya hana. Koguo wamena for one, wamena tondu tutirahota gutwarana. Wamena tondu maroho maitu matiraiguithania. Tutiatwarana. Wamena tondu hihi wina ma feelings. Ni urona. No ni atiriri, ni mwene ndira reject onyendaga guthieko.
nyendaga gukinyanira ku tareke njereria ciari mwana wothe wamena kana ni wa kairetu kana ni wa kahi mwana ni marwa matume tiga kumena mwana ucio waku tiga kumena mwana wa your sister tiga kumena mwana wa your brother uko reject no do it haria Ngai akamutumurira guo agatuika ki. Wow. You know, basi no gwakedo very powerful mundu wothe abadi gukorwa kenyita ati uhoro wigi gukorwo kinini uhoro wa rejection no umanire nawe ni mwene ona timo hunjia ati ukauhoere rejection no atire bata wa gutinda ukihoerwo ni uhoro wa gwitikia nie ni ngoragwo na kuria nyendaga guthii no uria nyendaga gwika ni urona tareke nguonie maundu mangi tuhoyagira ri tuhoyagira mundu tari na witikio no riria wagia na witikio you have faith. You have confidence and enough confidence. The time you have confidence means you have enough courage. Yes. Oh yes. You have enough courage. Oh yes. Ndirafatara gukuhoera. Ndirafatara gukwariria kigo kimwe. Look at this. Muthigari ure mwana wake warwarite. Ariria Jesu atiriri ndirafatara okay because I have courage. Ni joy ku ni kurwaritwo ona ni kuranunga koguo andu no matumene kana matweherere. Ndirafatara warie kiugo maundu mariuke ko mundu wina rejection afataraga mundu ramuhe comfort mundu ramuhe kigo kimwe tu not money. Rejection ndethiraga ni kuheo besha kire gitumaga rejection ethire ufataraga mundu ra ku understand na mundu ra guthikiriria. Wow. Wahu reke tucoke thiini wa kindu gitagwo mici niki gitumite tukorwo na single moms aige so many of them ne hari kiuria ujuririe the time twaingira thiini wa relationship ni wagia na that mundu wa ku heartbreak menya ni haha ndaumireire hari na thina if tini ndari na thina if tini ndukambe kuega ukauga atiriri you are perfect. No one is perfect. Engo tuga rejection ila safone mundu wothe taborore haria ndaumireire ri ndaumirire na njire hana atia na ndacemanirie nao mundu ndacemanirie nake niwe wari na thina kana ni ndari na thina ndarikie kumenya ni ndari na thina wahu ri nyambiririe kurutira weaknesses yo yakwa wira nigetha nduike a nice product. Kire gitumaga to fail in relationship Ngai atuheaga product you go and work for it kiro material uthio thondeke of course yes so the determining factor it is you uthondeke kiro material giki wega gituige kindu kia bata kana ukimene ugitigio guo yuke kioyo ni mundu ungi agithondeke gituike kindu kiega. Powerful. No na maundu mare tuninaga rejection namo kugura kora mundu ucio ri arafatara mundu kumuthikiriria na mundu kumumenya na nikio andu ingi mari masafaga rejection ni makoragwo na breeding woods ironda ituraga ciuraga ironda butu na kuthini na nikio mundu urasafa rejection mehingagira nyumba mundu akambiriria kurira ukajia kuria Ngai ni atia ndekire no ndahiteirie alafu hari let me say tonde muhujia there is another gospel to hujagia ni mithaiga waheirwo ni guthukio wathukirie no let's talk the bitter truth ni rona so mundu uyu ri handu ha kumuhonia ri wambiriria kumuonia ni kuri ngoma ingi emumete thutha oima agatukanirwo mundu uyu agatukanirwo tareke ngwire wira uria tukoragwo naguo kanitha ni wa kuhonia ngoro igurarite auma na njara haguko agakora njara hengi ni urona so mundu ucio aturaga thiini wa muturire wa gutukana mutukanu I mean so mundu ucio turaga ehingagira nyumba akarira akorie Ngai wako gokari Tiga utare woka agithire kurania kumbire na gikuiga muhuro uyu wa thiwa na gigutigira indo ciothe no ni hari roho cio tuga ukumete thutha so mundu afatara kumenya atiriri rejection ino aragira thururi was it aigirie thiini wa rejection ria aigirie thiini wa relationship that is one is it thiini wa rejection yake aigirie ria rikairetu kanini niki no igire thiini wa rejection in society na maundu maingi muno tore turagirira ciana citu iragire Wahu Wa Kariithi asinyinge muno last year yes ni urona
how society ikumayukia atia mwana wangania nimo maramari. Is it not rejection? It is rejection. Ni urona so mwiritu yako akiuga atiriri ona ko ndahikare waje kumunia atiriri ni kuhuthirwa rahuthirirwo oru riu arionaga atiriri we ni itirio ria kuhuthirwo oru koguo gutire hindi akahuthirwo wega akahuthirwo wega mwiritu ucio akaumirira ha atangithi agwe moko-ini a good mentor agwe moko-ini mega ma mundu kumuthikiriria mundu-ini moko-ini mega makumura stop thinking about past tondu kiria gitumaga ningi rejection ituhinyiririe ituigethi it is when you keep remembering about past my past kamwe tukireta hau ha past pasi he kiure kimugenda ukuri kaingi ni ukoraga he mundu probably waciarirwo akirwe waciarirwo through rape na mamu anyu ni wahudu gakorwo ni urera tiwe udirera ni urera leke gwire ni gucokerio na tanathi kuraihu. Yes, my mom ajerire form 2 and my mom she was raped. Ni uraria they are product of rape case, but gutiri mwana okoncivagwo na mahetia thiine wa muhuro uyu wa riwa nie and I preach across nations. I know. Yes, I didn't know. And I'm very beautiful indeed. I know, right? Okay. Ndego ni ndureke ndute wira na nie mwene. Oh my God, I didn't know that. Yes. So, no roho wa Ngai wa guteithia. The product ya rape case. So my mom niagire guthoma. But niari na muciari mwega. Riria amenyire muiretu wake nianyitwo na gianda. Yes. Da birie kumutangatha. Amwire kahora akimunasha akireka acinjiarwo shosho witu akijoya akinimenta agicokia mwari cukuru na muturire ugithie na mbere. It depends who is who in your life. Wow. Now, Pasi, I'm so glad ati ni wari na shosho wago supportire kana muciari utaguthinekanirie. But I know kurigana story yaku you can relate kuri mundu uri atara support kana tari na support system. Tarakejoke. Ndashira turu mwiri twari munini ri. Yes. So me I didn't bother with my mother. Okay. So ndikari na shosho. Okay. No anyita. Turu nake mwiri twari munini muno. Yes. Airetu ya nini urona makigia ciana ri. Matangigia ciari ega na andu marameciria ri muturire wao na uthuke. Tondu aingi matikoragwo magimarite meciria. Ni urona matikoragwo magimarite ki. So the time agia na that wood acoka igira thiini wa society agia na mundu agia na notives thiini wa muturire wake andu acio maenda paga kunywa njohi andu acio maenda paga gutuika useless nikio ndego ira depend ona thiini we muciarire okuoya kana we muthuri kana mutimia we muciarire okuoya mwana ucio waku atia menya ndo muciarire uri material useless mwana ucio ena destiny ndukarori undu ucio wahanika that present tarora the future. There is always the past, the present and the future. Abia kuona future tiga kuna na present tondu ni mahanika yakimwagika hayazoleki mare goiteka matiunganagio taje gwiciria ngomweka atia ngomukinyia ku ni aterendaga gwika ne kwarathiaga support that vision of that. Wow kid. Now Pasi kuri andu already their hearts are wounded. Yes. Tondu nierirwo nginya nyina mamuciari ni amwirire we ni andikwendaga nie wewe ni kuri podare piro agikora ni enja kumenwo kuma ari mwana munini family ni mwiraga masisa na brother ake ni amwiraga unajua wewe si wa daddy sisi si wa baba mmoja na ugakora mwana ucio nigwa kurite akora nginya gio mothe mutumia mugima probably nginya mutumia wena ciana aikaraga tu na heho kire gikaga ri atiriri mundu ucio kuraga na muturire wiretu ni bitterness. True. Na mundu ucio wakura na muturire ucio wi bitterness ri ndaringirwa tangigera athuniti ugo because nekoragwo na roho hari roho wingiraga wakwenda ku revenge. Why me? Nirona so the time wamwariria miario iyo o provokaga spirit yake
and when that spirit ya provoke kiria gikaga ni retaliation nirona na ni wadu acio koraga atiriri andu aingi manjirie go suffer rejection maria nini from the family agiega kugia na a wife material agie na a knife they commit suicide mutimia akeyuraga nirona akeyagira fata mundu uragirira kamuturire gaka ni amenwo ni family ri na ni atuika so much isolated ri aikaraga muturire wa isolation kugu mundu ucio ni ukuraga maita maingi daragia gikino giake ni riria thiite gwa tatawe so kuraga mundu ucio ni athama kana mwana ucio ni athama mucii athie gwa tatawe tondu ndungikora thiini wa family andu othe ni makomena ni gukoragwo mwe ni gukoragwo na Yusufu ni gukoragwo na Yusufu agukuhono agwo moko-ini ma mundu ucio tondu aria matiramwenda ri mundu ucio ni uthiaga agatuika mundu wa bata makiria arikia kwimenya na kwiitikira agie na a good mentor agie na mundu ucio urahota kumutirithia aka come out from that bitterness aka come out from that pain nguraro iria ikahona athiaga agatuika mundu wa bata muno. Wow. But now pasini ukoraga he mundu urauga ni ngoretwo ngigeria kweherera kiundu giki kahota kwiohera guthie na mbere na kuga ndikuhota gwiciria about my past na ni nemetwo what am I going to kire gituma wabe uhote kuhona kironda kieria ri ni kindu kia gitagwo forgiveness. The Bible says agikoro ndungiohoranira o ndungiohanira nawe ndungioherwo. Okay. Wabe ugie na forgiveness ni kindu kimwe kia bata muno tondu ni gitumaga mundu ahone tondu ndakuohera ndigwa ndui na thire wakwa tutihitanitie o mundu ena muturire wake koguo ndakuohera tuthie mundu na njira ciake ndinakuohera tutuike arata. Ndio no ugire ati ndingikuohera tugutuika arata ndakuohera ndakurekera that is the burden that is that yoke ire mathaine wakwa yakua tuhera no mundu athi na njira ciake na thayo. So forgiveness riria wagena that forgiveness kiria giciaragwo ni a fruit of peace tondu maundu mothe wiguaga wina peace no kauga atiri na kana ngani na hiteirie ni ndarigane na muturire ugithie na mbere niki tondu ndarikirie kumenya muturire ni wakwa no ti witu nake that is powerful. Wow. Arendu angi wahu masafaga rejection thiini o hau wanjuria thiini wa family ugakora muiritu ni anyitwo ni ithe kia hinya. Oh dear. Na ni maundu tutaragia mutimia uyu kana muiritu uria arikia kunyitwo ni ithe kia hinya nero wona wera maitugu no gukuraga muceri ucio wikaga uguo ni hari mbegu oragaga tugire mwana wothe ni marua kana mwana wothe ni seed he mbegu oraga so muiritu ucio abaga kona atiriri so was I just born for sex kai mwiri wakwa ni urona so muiritu abaga kamena mwiri wake we mwene akaga bata wa mwiri wake agacoka kona riu ri as direra mami ndiri na mundu mutimia ucio akoragwo kana auna akagutuika mutimia aturaga na kironda niho ukoraga andu ingi na gukunja magereire maundu macio maturaga mariraga na ndagicoka kugia na comfort agia na any comfort au nathi na mundu murumi uriku ona mwira ni amwendete onaga ni aramuherania nirona tondu ni hari seed ni hari courage yoragirwo thiine wake akiona muturire wake ni wekete atia ni wathira pasi tukuhota atia gucokia andu aya ma because they are there and probably pasi ni maratuthikiriria niguo mauga na kuu thiine nginya ni gubuthu yani aturagia ironda ni tukaga atiriri thiine wa counseling ya rejection ri ni tukaga tugaka kindu gitagwo 1-on-1 tondu nguraro cia rejection itihanaine. Ni kuri mundu ragerera rejection te tuga ya rape case. Ni kuri mundu ragerera rejection tari kuri mundu ngijuria how did you overcome and you are very powerful. Because I got ni juaga I'm a daughter of a storm rider. Wow. So no matter the storms I will ride
and I will overcome. No ni kuri mundu tari na that courage. Exactly. Na probably niguo mahota kumenya ri. Let me get a bit personal and probably otuwire atiriri ni maundu maigana how did you overcome it? Kana niki waririkanaga that kept you pushing no kiuga no kuhotana kiundu giki. Kirenda bire gwikana atiriri nigetha hone na undu ucio ndikatinda ri. By the way, ona ndidire kumenya kana baba itu no wa blue kana na wa green. You know, he was just a seed carrier. Wow. In me. He was just a seed carrier. Na mbegu no nginya ngiagire handu nigetha ekure. True. Ajia kuonaga maundu not always negative. Nigetha hone, take them positively. Nigetha hote ku overcome. Riu ndajia kuga atiriri mbegu ino no nginya eke atia. And I always say things, Wahu, na ndomonaga like I'm not serious. Ni njokagirie baba ucio wanjiarire ngatho. Tondu korwo mbegu iyo ndiaguire, ndingire ho na ndingiaragiria millions and millions of people to give them hope. No girarutara. And I always tell people I'm a voice of destiny. Kogo kiria ahandire he mai mam ona munyita ahandire a voice of destiny. Powerful. You see, so I loved my mom. Nagimwada. And I always tell her, Mom, you're my hero. Karugana kumugibira karugana ka no gwekirwe shokeria Ngai ngatho. Utage kihunjo guhunjagia niki emuti. Niki pressure. Kashoka ngamwira umenye wari muthaka. Na kaho gothe gathaka gutire mundu tangi. Gutio tangi tu so take heart. Tina mbere na mutorere. So ucio ni gundu mwe watumire heal. Kuona atiriri ndibego no nginya ndingiakurire na ni hari mbego yafati gwika atia yafati gukura kuguo ni njoyaga undu ucio not in a negative way ndagoile in a positive way ngiona mutorere wothe ni wigana ndarorire na njira ino ciana iria ikoragwo thiini wa street shokorari ni cio maithe ni cio manyina then matikuraga ani makuraga mutorere ndwigana nageria ndamenyire mutorere ni kuiganane tugathonga tugathi Wahu. So mundu ucio wikarite hau tambo gwatiriri nguraro ya mutorere wakwa tiga gukreka roho ucio kwa ndamaini tiga kureha roho ucio ugutuitha that you always the last menye mutorere ni kuiganane tukinye manene kuria uthiaga kuria uthiaga tikuothia ni na thafari yakwa na thafari yakwa ni atiriri it is not about my background, it is not about my past, it is about my present and future. Period. Wow. Yes. Kuria nyumite, it's none of my business. Yes. So what? So what? Will it be written in my eulogy? Oh no. Then what is Niki. Pasi he handu tutana hutia. Andbaria mathia mawira-ini. Pasi wira uyu ndagwikara. Kidogo ni afutwo. Gugu kungi guti undu weke ni thero mahitia. Uri wana tu pasi haria akiini makosa nilitafutiwa. Igwicire mundu usafete rejection o thiini wa gucira maundu macio mokaga reke tambe tucoke haha. Jesu aciarwo ri na Joseph ari kumenya Milliam ehunatiria keri nendaga kumutiga. Yes. Nirona toro thiini wa Kiyahudi ucio ni utheria andu ngihikia mwana. Oh yes. Tobe tuwe karugano ka Jesu nigetha tugina the light answer. Nirona necoka nioka na ingira in the ministry na ni akura eto mwana wa carpenter. Mwana wa carpenter kuri niki kiga kingiuma ararirĩtwo na wĩra. I know. Nirona tobe tuna ararirĩtwo na wĩra fundi wa ba agitwira ati mundu tari muthomu. Bawo ici matindaga magicokana haha acoke atwire ati he said from above negote for who you get yes tobe ture from that perspective ni akora nigira thiini wa kiria wa ministry ni akora the afarisai akaride inandiki marua tawe no mwandiki marua yes we mutangathi andiki marua mamwira maundu mothe hari kindu kimwe atekire ndateire kioneki giake. So the time waigiraga thiini wa wira ucio ri wathiaga go compete na mundu was it your passion? Yes. No amenyaga kiria wendaga no kauma nakio thiini wa wira ucio. Yes. Chapa kazi ni gwetherwo mahitia tondu the time wahuona ni ndireka wega gugukira ri utaanza kunishukia
Ugiona gitimia kiria gitei. Kire tukiria kihana. You see because ni wajia kuiguira kiheo giako kana wira wakwa oru. Wahuthiini wa wira rejection ni maita maigana? Mary. Ni kuri mundu rejectagwo ni kio giake na ni kuri mundu rejectagwo ni reasoness yake. Oh, it is either way. Yes. What you do? Kogo menyaka you are either lazy ama you are hard working. Na akoro we hard working. Gutire muti we matunda utekagirio mahigane songa. If it is your laziness ratuma rejectwo, pull up your socks, chapa kazi. Mundu ethiaga gutora kwa MD we na mahitia wira waku karuto karigo niki you see tona jesero maundu mashirika ndakora toke hauri na ri thiine wa wira na ri thiine wa kiutungatari ni maremirwo ni kumuiga ki tondu for one kiyo giaku nikio giguciragirira. Wow. Nirona kiyo giaku nikio gikurugamagia na mwana we kiyo wahundagaga muthambia. Nirona so tigana no cio raheana ngano fanya kazi ndukaingire thiini wa department yake. Stick on your lane. Ende guguthurie reke okia guthurie we thiini wa department yaku tondu ria murithie cine ukiuga ati agukigirite kigi gwaku na nduguthiite gwake. Tondu andu angi utira mucene waku warehe guko ningi wanje kuga ni urathogothwo. Then wathie thiini wa wira kana akorwo ni andu acio mari thiini wa wira tiga kwenda gutukana na everyone. Ndwathire wira gucaria urata gutire kundu tangigia ndugu gutire kundu tangietha wathire kuu ni wira tiga guthama desk-ini ugathie desk-ini yo no urifutwo wira. Nurona ituraigwa ikara thiini wa hau kawabici kau waheo reke andu magukorage hau munge gatiri gitimia kiria kiuru we muruto ru ni uwi wira waku na wathuka tondu wa wira uri ureka atia uraruta na ndurenda kuhakwo giko. Nirona na waikara uguo mundu wothe rimenyaga atiriri mutimia uti kuthura atukoragwa atuthurite ni ithu tumuthurire tondu niki niekirie kindu gitagwo parameters. Yes, lanes haha niho mabatie gukinya na haha na wana waginya haha tutapatana. Wow. Tikanda gucokeria ni majokeria and the best thing about you kana kindu kiria ndirenda ni riri you're not giving us a direct answer. We have to have facts. Yes. Na ti ati no kindu geku apply thiini wa thina umwe. Acha ti situation imwe ni situation ya maundu maigi muno turenda general. Yes, in general. So tukacokia ngatho muno pasi na tukirikireria ri I just want you utwire kiugo kimwe waririe mundu ucio ugaga ni rejected, you know, nginya githire handu gwe pastor tondu of course ti andu othe metaga Jesu makingira thamaki-ini wake kana makimui ange ni agutuhingica ni ukoraga kwi mundu aturagiragwo ni pastor wake we rejected na agekiragwo ni ubatie gwika maundu maiganona riu nginya mundu ucio etikiria atiriri agikorwo pasi ni njira rejected ri ni made rejected nagakwira Mungu amenionyesha suffering tareke kwire andu acio ni urakora atiriri Wahu my sister urakora akorwo ni mundu ucio thiaga keita ukoragwo na kindu gitagwo premature death ukoragwo na kindu gitagwo sudden death gikutogiku powerful gikutogiku ni andu aingi me muoyo uguo turathie tuyurite ironda na nguraro no twakuire tene ngoro ni ciakuire tondu ciagire mundu kumahe kirigiriro na no undu muracungiriria Wahu jitikiria njoke tu na thutha tu hanini iku ici turona ijetheri cia marriages ri iroka ko na iraumaki ngoya kahio ngaguthecanga na ngeyuraga niki ni haigira the spirit of discord na ni spirit ya rejection dona ndukundiga waturia ngoro yakwa uthio kari mucene na kou uthio ugacuhio ni arume ngithi ugacuhio ni akangi what am I going to do edwa ni reject si umenivunja tunarahura matu-ini ithueri mwarahura gwika atia no amwita matu-ini nyumba ti thiru ona ihiga ria mbere ritingi ucithe haha riera-ini ugithumbura andu it's true wathi gwikarira Jesu arikie nyumba niki ta wigwa ndari na matirio ena matirio na ndarenda andu a moko
I love that. Ni unaona? Tigai wana. Wakuga ukini hati black sita kuacha. Utaniona. Nini? You have your life, I have got my life. We irathimo ciaku iria Ngai akurathimire nacio. Na ni ndena irathimo cia kiria giatumaga tunyitane. Wahu njiri andu matige urimu wa njuragano ni undu wa rejection, ni undu wa kumenwo. What we share ni kindu kimwe tu. Na menye ithu andu anyene ni turi thina wa C na S. I know. That shelling Wahu ni getha go complete ri. We onyuaga betoro na nikahuthira thakame nicio toka gukombaini nigetha go complete. No. Kiria twikaga I share my completeness, you share your completeness with me. Tugathie thabari. Wow. Niki maundu maria owe dioi. Maundu maria joe dioi. Maundu maria joe doi. Kwa you are sharing your completeness. Now you cannot share completeness before gwira Wahu ni gwendete kindu kia mbere. I choose you, I love you, then I share my completeness. Twirane ni tuthonge. Wow. That is what the Bible says. Andu ni matigitwo na matare kare kariko. That is powerful. Yes. So makehikania, you know, wanyigiria handu hangi tareciritie pasi that for you kinya ukorwo ukihika twambe tumeja hani ni wohoro ukihika be complete. Hey! Complete. Let me tell you one thing. There is this lady wathire kuri Solomon waku Ethiopia etumwitaga atia Queen Sheba. Queen Sheba agithie kuri Solomon, she was a little queen. Ukihika, don't be a slay queen, be a little queen. Yes, athire a little queen. Athire na indo ciake, indo ciake, koguo ndathire gweka atia, athire kumira ndoka na indo ciakwa nicio ici, we wina ki. Queen Sheba mwiririo, tiwe Ngai endete, no ni Israeli endete kama he muthamaki mu. Oh my God. You see, koguo Wahu, riria woka gwitu wi muthomu, wathomithio ni baba wanyu na mama wanyu na andu anyu, reke ndige kuraga aya maroraga ireto university. Ni Ngai wanyendire nie ndi mwanake akihe mwanake muthomu muiretu muthomu. Wow. Ni Ngai wanye na akienda family itu wakiuraga kiheo niki ati tondu nuona muiretu ati tondu nuona muiretu ni anjie gukurega wamuria ki na gutie kindu na ona mungetiga na gutie kindu giakua gukua gutie kindu giakua gukua na gutie kirathimo gukua. No, you got your blessings, I got my blessings. All what we do twanyita na tarehe guoko twanyita no go twaiguana, we start sharing. And now tukaje go create changing of ideas. You come with the idea, I come with you come to make it akoro ni kiundu tukashira kiundu kimwe kiega na githaka. Wow. Koguo ni atiriri anake aitu inyo muri thiini wa relationship tiga kuoya muiritu wathomithio atuika graduate wa muraga tiga kinehu kia mbegu ni kuri ya kuria na ya kuiga ikombe menyeno ni yaku ya kuria na wike ikombe ni muthitho wa heo ni Ngai tiga kumunuha. Yes. Tiga kumuiga thi menye ni Ngai ukwendete menye uri okumuhando mutwarane no ndukanine kiheo. Perfect. Pasi tukirekereria tucokie haria mbere nimeonyeshwa na roho whether you are rejected aya makwiraga uguo ucio na wa atia pasi tereke ngwire maroho maria maragie Wahu ri ni maingi maroho maria maragie ni mingi maroho maingi and the Bible says test every spirit because not every spirit comes from the Lord. Oh yes, not every spirit. True. Ni kuri spirit yaragia na ndiradio gwitara etigira tondu mundu ucio atungataga Ngaiada ndio ndotangiuga ekwonithagia maundu maingi niliona shwa you see noni atiriri roho uria wa mari warikie gutonya thiini wa mundu ri wamenye weakness ya mundu ri roho uria wa mari ni uri uge ni uri umenyo ni uri utauku. Wow. Okwite maundu maigana matatu
So tona ngure nimeoneshwo na kweli nimeoneshwo no njage oge njage otauku no menyo ngunine ndinogo andu mationagio ni kuri roho ria wama no maroho ni maingi turona no wonio ta uria gutari. Of course, yes. So rafatara atiriri ndarekia kumenya ri were and we are very close kana we mushirika wako ari. Yes. I just need to bring you closer. We talk. Tugi one on one talk. Twaranirie. Twaranirie. Yes. Gurute thiini wa kaundu kau unjire maundu maria makuhinyagiriria tondu no nginya gutire mundu ukoragwo na rejection utakoragwo na karugano. Everyone has a story. Yes. Yes. Nurona ohe karugano kariku wahe karugano kau tugathathaure tuni uria kuma thiini wa karugano kariku thiini wa rejection uthi na mbere na muture nikio ndakwira akorwo ni roho wa Ngai wi maundu maigana matatu: wisdom, yes, knowledge and understanding. Wow. No tiguguthikanikania ngurete ruta ngiri 40 ningetha roho wa rejection yukuma otire takiu ocio ni roho wa Ngai ocio ni Ngai ya nda. Wow, pasi ndenda utuhe namba yaku ni juhe mundu wa guthikiriria probably aguku bururi-ini eja wa bururi na afile he kaundu probably angenda gushare nako tugituhe namba yaku na ngimuhega kigo kia mwisho. Yes. Gukwira atiriri mwiroreri witu wa muthenya wa umuthi rejection mundu ni umaga na rejection mundu ni akuaga. It depends where uria okwe maundu maria uragerera. Ungimoya in a negative way ugutura we isolated, ugutura we menete, ugutura na guilt, ugutura we uragia ciuria nyingi muno itakagia aja ona muthenya umwe. But kiria gigituma ugie na aja ni kindu kimwe kuoya muturire waku niwe kuri uthiaga niwe kiria wendaga na niwe kiria wendaga gukinyaniria. Wamenya oguo ri ndugitigane na aria maraku reject ndugikorwo that there is that law kuri kindu ki wiriragiria ndugikinyite wona warekie gukuhutia karurigire aria maku rejectaga ri watakuja kukusalimia kwa heshima. True. Makauga ni ate weki no kiria wekire ndo mategeire matu kumathikiriria ndo athikiririe those nonsense shiragwo we menyire that there is a lion he muruthi munene muno komete thiini waku muruthi ucio ukiwira arahuka ni ihinda ria kwarahuka ni ihinda ria kwihanda ona gikorwo muruthi mwithi no uthie weru-ini otindi utanyitetie ri ndugithiaga matuko mana kana matano utagitegia kuria koguo no atiriri no urigia aja ya maundu macio agikorwo ni laziness improve tuika mundu active agikorwo ni kio kiratumo meno ruta wira fiu chapa kazi kabisa. Wona warikia kurugama ri acio makwakite matoro ri ni magoka guguthambia. Ni magoka gugwetha ni magoka kuga nama ngania ukamera atia thikagiriria mugambo uri waragia thiini wakwa no tire waragia nako ungithikiriria mugambo uri waragia thiini waku ri na mugambo wa gukwira you can make it you can make it gutire mundu Ngai ombire na mahitia na gutire mundu takoragwo na destiny na gutire mundu takoragwo no hotani ajia kuga nie ndi muhotani na ni njui no gukinyanira gutiramaka Daudi ndarareke he ndarahotire Goliathu naroraga arikia kuraga ri ndanatumwo mundu gwitwo Samuel ndanatumwo nda rejectetwo kihekeria kia ruru-ini na nikio Ngai endire Ngai niendaga acio matari na ithori cia kuririra Mungu anawakubatia akamahe kirigiriro niki Ngai witu ni wa kirigiriro uria ngukwira ni atiriri ndugathie gwetha maundu ndukaingire thiini wa drugs ndugathie kuhura umaraya tondu ni umenetwo ndugathie gwetha that comfort iria njega na ajeria njega ri menyana na Kristo na ti horo wa kuigua mwira ndirenda gukumenya na ndirenda guturana nawe wone maundu macio mothe magikatia koguo warikie kumumenya na guikarania nake wega ri ukoraga mekupe answer na wandu ucio maku reject na maundu macio mothe ri tiga gukuania mirigo kai we ari we dustbin ati ukuturagio pilot maundu kamaiga wachana nayo ekoguo mohere uganie ndire dustbin wahu na gutire murigo ngukuwa wera na kuguithia kuwa I got my destiny. I'm a vessel
and a noble vessel. Hey. Koguo because I'm a noble vessel. Gutira makania kiria ngereire ni nie ndagereire na nie ndagereire no nie ndina hinya wa kurugama ringi. Jesu ni ararugamire ringi. Aragwire maita matatu na no arokiri aturuga Jesu ni mwathani. Aikore turuga Jesu ni mwathani na nemetwo na kanyararwo ri na akaregwo ri nowe utakugena utagukinyania thiini wa kigoneki giaku ni ugukinyanira ajia arahuka meciria maku ndukareke meciria maku makome ndukareke maundu macio marenda gugukomereria magukomereria. The Bible says I'll make you the head but not the tail. Yagutangatha I'm not the tail. I'm not the tail. Wow. I'm here with a purpose. Wonu uria Ngai agugwike gakugira God bless you no gie na mahinda mega gakwendithiria kirathimo kia Ngai gakwendithiria ukinyaniru wa Ngai na maundu mothe maku marorugama kuri utarari na thayo Ngai arakuhe thayo kuri utarari na witikio Ngai arakuhe witikio kuri urigo ni uragiginya na muno ri tell God I surrender all unto you akuhe anja ya maundu macio uraremwo woni agigucokerie na agikurugamia. Namba yako ya thimu ni 0724 568118 0724 56 81 18. Wow. Pasi. Yes. Uski I'm wowing everything you are saying. Niko wow. Tajirate rere. All this information no ruteteko. You are full of wisdom. Where do you get all this wisdom from? Gugani momirira matha cia Ngai. Nirona. No Ngai ni atwendete ithuothe. Na Ngai ni atwendete omuthe. Yes. Do you read to motivational speakers? Yeah, I'm a counselor by profession. Oh yeah, no wonder. Okay. Kenya how? I think you've answered that. And I have done theology, so a lot of theology about families. I'm doing my doctorate degree. Wow. Yes. Wow. I'm so happy for you. Nine toya ine. No draw ni obebaneti ogwo you know. Ohoro ndi muhe. We muhe. Ni kwaga njagaga hakwa. Just Like platform. Wow, we're gonna be doing this. I know tuna maundu maiki. Yes. Tuna maundu maiki muno twakumera. True? Yes. Sawa. We're gonna plan another one netuguka hana tumaririe. So negatho cia mwanya muno kuri we mwiroreri wa Divine Television nyambe gucokerie ngatho ni undu wa gukorwo gituthikiriria twakorwo tukiro maundu maingi muno maundu mena wisdom ni reverend ni undu umwe tugukuhoera ati Ngai aguteithie maundu maria twawishirwo akuhe grace ya ku overcome na ya kumwitikia na imagine atwira undu umwe very important kihonia kia mathina mothe ni we umwenyewe we mwenyewe tu kwanza wambe witikire ucote gukorwo giteithio tondu na no uthi kwa reverend umuhurire na age guguteithia muno tondu niki we mwenyewe ndwitikitie bebe witikie hau hangi uraremwo ri look for her. Otherwise, God bless you. Please leave a comment. The comment section. Agikorwo do subscribe bete. Kindly subscribe and hit that notification bell. Niguo hede sure that tuna new video ugakorwo wi wa kumenyithio. God bless you and until next time. Bye bye. You are watching Divine Television Network USA, a place of hope.